Bapak murah sial. Smartwatch ini. Dah lah bateri tahan. Semua function pun ada tau. Korang tengoklah sendiri. Hoi. Boleh pakai ke tak boleh pakai? Jom kita tengok lebih lanjut. Ini Lassie Fit punya jam tangan lah. Kotak dia ini macam sajalah. Dalam kotak dia bagi inilah user manual dengan ini kabel. Kabel dia jenis yang ini macam untuk charge . So jam tangannya ini macam saja. Kualitinya agak okey. Dekat belakang sini dia boleh scan korang punya itu heartbeat dengan dia punya itu blood pressure juga tahu. Sini tepi ada satu button saja. Lorang tekan saja ini macam dekat sini dia punya interface. Lorang mau tukar wallpaper ini macam pusing saja. Labubu pun dia kasih bagi lorang ini macam. Tengok ini cantik yo. Ini boleh tengok lorang punya battery percentage, jam pukul berapa, lepas tu berapa step hari ini. Lepas tu pilih lah. Lorang mau normal sikit pun boleh pakai ini juga. So lorang macam mana masuk ke dalam itu setting lorang swipe ke bawah, sini notification. Tak ada notification. Swipe tepi sini lorang boleh tengok active record lorang hari ni jalan berapa step, berapa km, berapa calories. Dia touchscreen tau. Sini spot lorang boleh exercise macam itu iPhone punya watch lah. Walk, run, ride, climb, macam-macam korang boleh pilih. Basketball pun ada. Macam lorang example tekan walk, dia sekarang suruh start ini macam. Sini lorang boleh pause ataupun stop. Banyak lagi lah setting dekat bawah sini. Lorang boleh check heartbeat. Yang penting kita check heartbeat kita test tengok dia accurate ke tak. Tekan start measurement. Hari ni sekarang Eden tengah buat video so itu pasal heartbeat akan tinggi sedikit mungkin 83 ini macam. So dia agak accurate Bukan begitu saja, lorang swipe ke atas dekat sini dia boleh bagi lorang tengok Friday November 14 no data dia punya ini weather. Lepas tu dekat sini korang boleh tengok semua korang punya itu barang semua macam Apple Watch lah. All apps dekat sini lorang boleh tengok all apps dekat sini. Lorang mau access camera button pun boleh tau. Dekat sini dia ada satu camera button. Sini boleh call lorang kalau pakai Android ini memang sesuai bagi lorang lah. Senang sikit mau connect dengan lorang punya Android. Sini boleh main game lagi. Ada kereta punya game bagi lorang. Sini dia ada blood pressure juga. So kita start measurement. Takut nanti high blood pressure pula boleh lah 175. Quite healthy lah. Sini dia boleh download dia punya apps juga tau. Lorang kalau suruh lari atau macam mana, lorang boleh check dekat sini. Lorang punya itu kilometer lah, berapa step lah dekat sini Dia siap ada blood oxygen, sleep time. Dan sini lorang boleh jadikan dia camera shutter juga tau. Tekan sini. Ini macam. Ambil gambar. So ini jam tangan actually okay punya. Dia tak sampai actually dia punya harga. Kalau Aaron cakap lorang terkejut tu. Dia below daripada RM50. Lorang boleh check dekat beg kuning sekarang. Kalau lorang mau budget-budget untuk jogging lorang tengok notification boleh keluar. Tadi ada orang message kan, sini notification sudah keluar Instagram. So lorang mau jimat, lagi ada fungsi jogging punya masa pun boleh pakai, mau bateri boleh tahan punya. Boleh try ini Lassie Fit. Dia ada 3 warna bagi lorang pilih. Hitam, putih ataupun pink color. Check dekat beg kuning sekarang.